Sanibonani, siyanibingelela ma-South Africa mahle, siyanibingelela. Lo okhulumayo umchazi wamaphupho. Kunephupho engifuna ukuthi ngilichaze namhlanje ukuze abantu bazokhona ukuthi baqonde amaphupho. Ukuphupha ubona ilanga lishisa. Ukuphupha ubona ilanga lishisa kakhulu, likushisa ilanga, uphupha ephusheni lakho. Mhlawumbe-ke kungenzeka ukuthi kukhona phakathi kwethu oke waphupha ngaleyo ndlela. Lelo-ke yiphupho elisuke likhombisa ukuthi izifo ezisemzimbeni wakho zisuke zizoshabalala uma ngabe sithi nje uphupha lephupho kanti vele umuntu ogulayo. Lephupho lisuke-ke likhombisa ukuthi kuza i-deliverance empilweni yakho, uzophila. Ngikwenzele nje umzekelo, uphuphe lephupho kanti unenkinga ukuphathwa ikhanda lingaphumi. Uma uze waphupha leli phupho ilanga lishisa, lelo khanda uzawukuba delivered. Asesithi-ke kuyenzeka uphupha lephupho kanti wena kawuguli emzimbeni, kawunagula. Lelo yiphupho elisuke likhombisa ukuthi uhambo lakho liselude, uhambo lwakho lwempilo, ungenako ukugula emzimbeni. Khumbula-ke, indaba yamaphupho yindaba yabo spiritual. Yingakho ngikhuthaza abantu ukuthi abantu bakhuleke ukuze bazokhona ukuthi baqonde abantu lokho abakuphuphile, ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi baze babuze kimi noma babuze umuntu othile. If you are spiritually connected, angeke uze ube nayo inkinga yamaphupho. Abantu-ke abagxile emkhulekweni. Okunye-ke, abantu abaphile abantu. Ngicela-ke ukuthi nikhomente, nilike, nishare ukuze le video izogijima ize ithole loyo ophuphe ashiswa ilanga, ngoba angiyikhiphi into engeke ize isize umuntu. Njengoba sengishilo ukuthi lokhu engikwenzayo